يا لائمي في الهوى العظيم معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلمي أنت أصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك يا خالق الخلق كلهم فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم ويصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خالق الخلق كلهم كأنما صدرا لما كتب فروحا من بديع الخلق بالرغب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ومن هو النعمة العظمى للمغتنمين في الحالتين وما نصرت إلا على الآثام والندم في وجه الرجاء غير منعكسين لديك وجه الحساب غير منحرمين وذرزها بصلاة منك على النبي محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد
حول حالنا إلى حسن الحال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى حسن الحال. Agama insyaallah pada malam hari ini akan dibawakan oleh guru kita Fadilatul Habib Kamal Al-Habsyi fa'alaihi fa'alaihi masykurah. Sedikit mengingatkan tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau kita renungkan dari qasidah burdah tadi, itu sudah lengkap sekali pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi sedikit mengingatkan, pernah suatu hari Nabi Muhammad di dalam rumah, beliau di dalam rumahnya, di luar sahabat menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, Nabi yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Nabi Musa ini luar biasa, tapi walaupun kita tahu disebutkan, diriwayatkan pernah Nabi Musa itu meminta ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat-sahabat memuji Nabi Musa, ini Nabi istimewa, ini Nabi yang luar biasa. Nabi dengar di dalam rumah ya. Habis itu Nabi Muhammad keluar, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, ketahuilah bahwasannya an-nasitu waladi Adam wala fasad. Aku adalah pemimpin Bani Adam, aku tidak sombong. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Kata Nabi Muhammad, Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain di bawah benderaku nanti di hari kiamat. Ini Nabi Muhammad ingin memperlihatkan kepada sahabatnya bahwasanya beliau Nabi yang dipilih oleh Allah, khairu khalqillah, khairu rusulillahi kullihim. Beliau adalah sebaik-baik Rasul, paling bagusnya Rasulullah SAW. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kehakiman alaiha nahya wa alaiha namur wa alaiha namur insyaallah. Amin amin.